Banlong ka jingya penkemen ya ginong senong bat ban itu ya kesap kerpang jong ki hybrid bat kisamla senong ka dor bar senong maupun ksaj Haribau district. Hanin ka jinmit gila penlong ya ki program baper nadu ka ruai ka syat bat kumjuru ka jing peniriam jong ki samla kenthai bat cenrang jong anek senong. Da ka jing penlong ya ka program lala ban sakhi bagi samla bat ki hybrid nang anek senong ki don sisa ya ki sap baper bat la ban ong bat lengba kane kalong ka jing pensilur ya ki ban mi sakman bat ban penon kam hok ya ka sap ka boblei ulai haki. Nalor orang ba senong jeng senong ba bandari rentatiang lawan ru ban pensengan lang dau ba Anthony Sumer rengkat bat kiwi kiri orang ba kentup ru ya kinong ilam jong seng MPSO ikong LM waniang iberi presiden lembat kiwi kilawan hageneng senong ban lekmen snem thamai da ka bain ki jan kups aj syakikat to kani tilik long yeng hageneng senong bat ke jingwan sakhi junggi kalong ru kumsi benta ban nang ai mensim ya kisamla bat ki hybrid jong anek senong. Kanu kajing semua komen abang iyo kalat nakalian kajungi bangin dan rengkat bani i ya kisap baper jong ki kena ki badan hagani kasinong kanu kan mensiam ke komen habang i ki kena bat menne habang apet ki kena ki bagi dan laki sap ki ban syat dan ruai habang mensiam ngaperkat ngwa benlong kena biang sasien kenang ba ngaru anyo ban ilang ya kita kasap kapong kabang idan namar hakapon kajungi ngim jiyo ay kani kalat kaba ngim ya peti kini kisap kipong kibang idan